Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarina kanchik. Diospak simita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Shinakaqpipish ñukata sirviq kalevllami pay rikurisqa llaqtamanka yaykunqa. Payllami suktaksina yuyaq kaskamanta ñukawan rinqa. Chaymanta payllatami chay llaqtaman pusashpa yaykuchisha. Paypaq wawakunapish chaytatik hapishpami kawsanqakuna. Pasun imanalla huyag Dios bendeciachun pagi chaskishkamanta chikanchishkamanta kay tiempota Dios pakshimimanta rikushpa yachashpa katingapaj kay yachaykunapimi rikushpa shamunchik kikin ñuka allitik sumaq kawsayta charitukushkata chaypajka kallaripi nikurkanchik ya Dios pagman kuchuyana kanchik nikurkanchik shinallatak sirvinata yachana kanchik nirkanchik shinallatik yachana kanchik kay pachapika ñukanchikka imapaqtik kanchik
Kutin kay pasaq programapimi rikurkanchik yacharkanchik, wakinpika ñukanchikllatikmi watashkakuna shina sakirinchik, mana perdonanata yachashkamanta. Kunanka kutin rikushun yachashun katirana kashkamanta. Allitik sumaq kawsayta charitukushunmi katiranata yachashpa, mana sakirinata yachashpa. Kunanka allimi kanka ishimi hawa ñukanchik yachana. Chaypaqka yurinchik shuk runa tiyarka Thomas Edison nishka. Paymi fokukunata rurarka. Kunankay punllakuna tukikuna charinchik fokukunata lusta charishkamanta. Paymi watayallita sinchita trabajarka kay fokuta rurankapaq. Kutin chay experimentota rurarka. Pandarirka kutin llatik chayta rurarka. Trabajashka sinchita y chashna payka chayarka kay fokuta runaman. Kampish ñukapish chay espiritutami charina kanchik. Katirana, mana sakirinata, mana atichinata. Y Dios Abrahamman rimarka payman shuk alli allpata kunakashkata. Chaymi karka shuk hatun bendición. Maykama kambak ñawi paktan rikunata. Chaymi kambak kanga chinallatik kambak wawakunapaq nirkami. Chaypaqka kallaripika 400 watakunami pasarka. Egipto llaqtapi esclavitudpi kawsanaman rirka Israel pueblo. Chaypa washa Dioska Moisesta hatarichirka, lluqsichirka kay Egipto llaqtamanta. Chaymantaka Dios kushanishka llaqtaman chay mujunkamaka ishki wata shinata uniyashkakuna. Chaypimi paykunaka Dios kushanishka allpa chimbapurapi shayakurkakuna. Chaymantami Moiseska kacharka chunga ishki runakunata pakalla rikunaman richun. Paykunaka tigrankunami kay willaywan. Moisés chay llaqtaka sumaq alli hukuk llaqtami nin. Chaypika shuk rama uvastapish mana shukllaka aparitukunchikchu. Ishki runakunami ministirin. Imashina hatunkunacha rikarka chayta ñukanchik yuritukunchik. Chashna kaqpipish paykunaka nirka shuk problemami tiyan. Chaypika hatun runakunami tiyan kawsan. Gigantikunami chaypika kawsashka nin. Paykunawanka mana pudishunchu. Paykunaka ñukanchiktaka wañuchingami. Ñukanchikka paykunapaq ñawpaqpika uchilla qurukuna shinami kanchik nirka. Mashna kikinkunatik chayshina rikushkankichik kankuna imata munashkapi paqtanapi rikushpa. Rikushkankichik kikinkuna munashka matrimonio, wawakuna, wasi, negocio, kikin munashka trabajo. Chashna kaqpipish tawka harkakuna tiyan. Chay harkakunata rikushpa kaninki mana pudinichu. Chayshinami tukurka Moisés kachashka chunga ishki runakunawan. Ishki llami alli yuyayta charirkakuna. Chaykunamanta shukmi karka Caleb runa. Y paymi kayta riman. Números 13:30 pinin shina kaqpipish Caleb runaka Moisespaq ñawpaqpi kaqkunata upallachishpami ñukanchikmi chay llaqtapi kawsaqkunata yalli qhari-qharikunakanchik. Chashna kashkamanta chay llaqtaman wichiyashpa ñukanchikpaq kachun hapishuntakmi nirka. Calebqa nirkami pudinchikmi. Calebqa nirkami paqtashunmi ñukanchikmi ashtawan qhari-qharikunakanchik. Calebqa mana rikuqchu karka. Calebqa mana upa runachu karka. Paypish rikuy tukurkami chay hatun runakunata. China kaqpipish payka yuyarirkami mandak Diospik paypaq ñawita churanata. Mana chay hatun runakunapi. Kampish ñukapish kawsaypika kaytami yachanakanchik. Diospimi ñukanchik ñawitaka churanakanchik. Mana ima hatun harkakunapi. Mana ima shina mana paqtaypaqkunapika mana ñawita churanachukanchik ashtawanpi ñukanchikka Diospimi ñukanchik ñawita churanakanchik. Kaywanka mana nishanikunchikchu. Ima mana tiyanchu, ima problema mana tiyanchu, mana ñukanchikllatik umarinata yuyakunchikchu. Chashna kaqpipish ñukanchik Diosmi ashtawan hatun kan. Ñukanchik Diosmi ña misharka paykunataka nitukunchik. Kunanka rikuy tukunchikmi kay chunga runakunamantami gentikunaka kaparita, gentikunaka wakayta, gentikunaka washalla rimayta kallarirkakuna. Ñukanchiktaka kaymanka pusamushkami wañuchinkapaq niyta kallarirkakuna. Kijarita kallarirkakuna. Y chaymanta paykunaka nirkakuna Egiptopi sakirishka kashpachari alli kayman karkanchik. Hakuchik, tigrasunchik, pusaychik kutinllatik Egiptomun nishpami nirkakuna. Yachankichikchu, Dioska chashna washalla rimaqkuna, kijarikuna, wakaqkunata, imata huchachikkunataka Dioska fiñashkata, paykunawan fiñarishkata. Fiñarishpami Dioska chay runakunataka shitashka pamaman kacharka. Uyashkankichu kikin imashina mañashkata, imashinatik ñukanchikka mañanchik. Achka kutin ñukanchikka kijarinchik. Achka kutin ñukanchikka wakaqshina kanchik kijarishpa. Y chashnaka Dioska ñukanchik mañashkakunataka uyangachu, mana uyangachu. Rikushun Diospaq shimi Bibliapi imata tinin chashna washalla rimaqkuna kijarikkunamanta. Números capítulo 14 verso 23-24 pinin. Chashna ñukata mana kazushpa fiñashpa millayta rimaqkunaka
paykunapaq ñawpa yayakunaman ñuka kusa niska llaqtataka shukllapish manataq rikungakunachu. Rikuy imami tukunchik wasalla rimaqkuna, fiñaqkuna, mana Diospi shunquta churaqkunawan, huchachikuna, qijarikkunawan. Paykunaka mana yaykungachu nin shukllapish y a Dios kusa niska llaqtaman. Verso 24 nin, shina kaqpipish ñukata sirviq kalebllami pay rikugrisqa llaqtamanka yaykunga. Payllami shuktaksina yuyaq kashkamanta ñukawan ringa. Chaymanta payllatami chay llaqtaman pusashpa yaykuchisha paypaq wawakunapish chaytata hapishpami kawsangakuna. Harkakunallata rikuqkunaka y a Dios kusa niska llaqtamanka manati yaykurkakunachu. Shinapish rikuy tukunchik Caleb runamanta imatatik nin, ari niska llaqtataka payman mikusha, kutin quejarik, Dioswan fiñarik, wasalla rimaqkuna, huchachikkunamanka shitashkapambatami kusha nin. Caleb runaka chuskuchunga watakunatami Diosta fiñaqkunawan, Diosta qariyaqkunawan, wasalla rimaqkunawan shitashkapambapi kawsana tukurka. Kashkataqmi kanmankarka Caleb runa huchachina, quejarina, Dioswan fiñarina. Paykunata shitashkapamba munkachi ñukataka kaypi saki nishpaninmi karka. Chasnakaqpipi rikunchikmi mana chayta rurkachu. Chuskuchunga watakunatami chay shitashkapambapi kawsana tukurka, purina tukurka Caleb runapish. Tukuy Diosta fiñaqkuna, tukuy huchachikuna, tukuy wasalla rimaqkuna wañunkakama. Caleb runaka tukuy chay tiempopika paypaq ñawikunataka Diosmanta mana anchuchirkachu. Mana nikurkachu kanpaq culpamantami kay punllakunapi ñukanchik imashinami huchachinchik hogarpi matrimoniopi. Kanpaq culpamantami ninchik, allimi ñuka mama kanirka ama paywanka casaraychu. Chasnakaqpipish Caleb runaka paypaq ñawikunataka mandak Diospimi churarka. Mayman chayana, mayman paqtanapimi paypaq yuytaka charirka. Chasnami payka katirarka, chasnami payka mana sakirirka tukuy chay tiempopi. Caleb runaka y a Dios kusa niska llaqtataka rikurkami chuskuchunga watakunata charishpa. Chaypaq washami shitashkapamba munkacharka chuskuchunga watakunata. Chaymantami kutin tigran y a Dios kusa niska llaqtamanka kunanka ña pusaq chunga watakunata charishpa. Números 14:24 pinin, shinakaqpipish ñukata sirviq Calebllami pay rikugrisqa llaqtamanka yaykunga. Payllami shuktaksina yuyaq kashkamanta ñukawan ringa. Chaymanta payllatami chay llaqtaman pushashpa yaykuchisha paypaq wawakunapish chaytata hapishpami kawsangakuna. Ñukanchik Dios akllashka gentikunaka chikankunami kanakanchik y a Diosta katiraqkunami kanakanchik. Imashina punllakuna shamuqpipish, alli punllakuna, mana alli punllakuna kay tukun. Ñukanchik y a Dios akllashka karikuna warmikunaka chikan gentikunami kanakanchik. Y a Dios nishkata katiraqkuna, paqtachikuna, mana sakiriqkunami kanakanchik. Ñukanchik munashka mana charikan, chasnakaqpipish kan ñuka y a Diospimi charirana kanchik. Paymanta manatik kacharirinachu kanchik. Chay espiritutami Caleb runa kacharirka. Y a Dios kamashkakunmi manatik atichik, manatik sakirik harikunata warmikunata. Y a Dios manta mana sakirik mana laduyik harikuna warmikunatami Dios kamashkakun. Ima kaqpipish, ima shamuqpipish, ima tukuqpish manatik sakirisha nih hari warmikunatami Dios kamashkakun. Parlanmi ishki hipa uñikunamanta, paykunami yachaqchayashka shuk allpapi kuri tiyashkata. Chaymantaka paykunapaq llaqtaman tigrashpa tukuy imalla charishkata hatushpami chay allpata randishkakuna. Chaypimi paykunaka allpata allashpaka kurita lluqsichishkakuna, hatushkakuna, achkata chariyashkakuna. Chaymantaka ñapishmi chay uchilla urkuka asha chingarita kallarishka. Ashtawan mashkashka ñamana kurita tarishkakuna, hapishkakuna. Chaymantami paykunaka nishka ñami kaypika kuri tukurin. Chinakaqpika tigrasuncha nishpa tukuy chay herramientakunata allpata hatushpa ashalla kullkiwan tigrashkakuna. Kutinchi allpata randishpa sakirikmi parlashka, maypimi chay ñawpa dueñukuna allakurka, chayllapitimi ashitawan ñukanchikka allayta kallarirkanchik nin. Paykunaka shuk metro shinallatami allarkanchik nin. Y chaypimi yachaqchayashkakuna manzanayaq kuri tiyashkata. Y chaymanta paykunaka astawan millonariokuna tukushka. Kay kurika chay ñawpa dueñukunapaqmi karka charirkami chayta, chinakaqpish paykunaka mana astawan allashpa katishunirka chaypi sakirka y chaymanta tukuyta hechurkakuna, perderkakuna. Kampish ñukapish y a Diospaq ruraypika katiranami kanchik, mana sakirinachu kanchik. Y a Diosmi ñukanchikmanka arinishka astawan baliqkunata, kuritapish yalli astawan baliqkunata. Chasnakaqpipish y a Dioska ñukanchikmanka mana arinishkachu, kawsaypika problemakuna mana shamuna kashkata. Tiyanmi kay punllakunapi mayjinkuna ninkuna Cristo Jesuspaqman shamuy tukuy kanpaq problemakunami alli tukunga, chingaringa, tukuringa nishkakunami
chayka mana chasnachu, rurashkallami, krishishkallami. Kishpichi Jesucristoka paypaq yachakuqkunamanka mana arinirkachu, shuk sumaq alaja kawsay llakikuna problemakuna illaq kawsaytaka mana arinirkachu. Chaymanta San Juan 16pika nikunmi kay mundo kay pachapika problemakunata charingichikmi, llakikunata charingichikmi. Chasna kaqpipish ñukaka misharkanimi, chaymanta kankuna ñukawan kashpaka mishangichikmi nin. Ñukanchik kawsaypika mishay tukushunmi, ñukanchik kawsaypika ñawpaqman kati tukushunmi. Chasna kaqpipish ñukanchikka katiranami kanchik. Mana atichinachu kanchik, mana ñukanchikka chaypi sakishpa laduyanachu kanchik, tigranachu kanchik mundoman. Diospakshimi Bibliapi rikunchik, achka runakunami llakikunata aparka, makanakuykunata chimbapurana tukurka. Abraham runamanta rimashpa, y Dios arinirka shuk churita. Shina kaqpipish mana utka shamurkachu. Paykuna suyakurka chari, y Dios arinishkamanta iskun killakuna pasachu ima mana tukurkachu. Shinapish ishkichunga pichka watakunami pasarka. Achka kutin hintikunaka creenmi, michikuna pushaqkuna nin shamuychik Dios tamañashun, y chaypika ña shuk milagro tukuna kashkata. Mana chasnachu. Y Dios kamashkakunmi katira gentikunata, mana sakiri gentikunata. Chaypo washa rikuy tukunchik musku Josemanta. Paymanka chay muskuytaka y Dios mikushka karka, pay hatun mandak kanamun chayana kashkat. Paypa wawkikunaka fiñashpa, esclavo tashinami hatushpa kachan. Presomi kawsagrirka, y Dios muskuyta kushkamantaka, chunga chusku chunga pichka watakuna shinami pasarka, paypak muskushka paktachunka. Imatatih kikinmanka Dioska rimakun, imatatih Dioska mañakun, ama kanka utkashpa chaypi sakichu, ama kanka y Dios manta ratu laduyaychu, y Dios kanman arinishkata katiray, krishpa kati. Moiseska yacharkami, Israel pueblo ta kacharichichun kishpichichun y Dios kayashkata. Shana kaqpipish rikunchik payka, paypak kikin fuerza wan chayta runata yuyarka, y hatun llaki tukurka. Chaymanta mitikushpa rina tukurka, Egipto mantaka kashpashpa rina tukurka. Tukuchirkami chusku chunga watakunata, shitashka pambapi paypak suedropak ovejakunata michishpa. Chaypak washa, chusku chunga watakuna hipami y Dioska kutin, paypak pueblo Israelta Egipto manta ruhichichun kayarka. Mana nikonichu tawka watakunata shuyana kashkamanta, chasna kaqpipish, mana kanchu ñukanchik rato asha minutuskuna, asha segundoskunapi mañashkalla. Hebreos capítulo 11 pika rimakunmi karikunapish warmikunapish Diospi krikuna kashkata. Verso 15 pinin, paykuna llukshimushka llaktata yurishpalla, chasna nikushka kashpaka, tigrashun nishpapish, tigran manjami karka. Ima harkak mana tierkachu. Ima shamukpipish, imata chimbapurana kashpapish, y Dios mantaka mana kacharirkakunachu, mana laduyarkakunachu. Achka y Diospak runakuna, chinratik pushaqkuna tami rikunchik, tukuylaya pruebakunata, tukuylaya llakikunata, apana tukushkakuna, chimbapurana tukushkakuna, chasna kaqpipish paykunaka mana sakirishkakunachu, katirashkakunami, mana laduyashkakunachu. Y Diospi mishuyashpa katishkakuna, chayshina llatikmi ñukanchikpish, chay Dios apitik shunguta churashpa, ñawita churashpa katirana kanchik, shuyana kanchik paypi. Caleb runaman tigrashpaka, payka ninmi, ñukanchikka y Dios kushanishka llaqtamanka yaykuy tukunchikmi. Ari, chay hatun runakuna chaypimi, chasna kaqpipish ñukanchikka yaykuy tukunchikmi. Caleb runaka mana washalla rimakunchu, Caleb runaka mana y Diosun piñarikunchu, hasta onsh paypak ñawitaka mayman chayanapi y Diospimi churarka. Chaymantami y Dios kushanishka llaqta chay mujunmanka 85 watakunata charishpa paktan. Chaymantaka pichka watakunatami makanakushka chay enemigokunawan, chikan llaqtakunamanta ruhichishpa kachangapaq. Chaymanta verso 10 pinin, Israelkunata shitashka pambata shamukuy watakunapimi, mandak Dioska ñuka maykama kawsanata nirka, paynishka shinallatak mandak Dios kawsayta kuqpimi, kunankama kawsakuni. Maykama kawsanata shitashka pambapi pay willashkaka, ñami chusku chunga pichka watakuna tukun. Kaykama ñukaka, ñami pusaq chunga pichka watayuq kani. Shina kashpapish, kay llaqtakunata Moisés rikunaman kachay punllakunapi kashka shinallatak, fuerza sapa runamari kani. Makanakuyman lluqshinapish, tigranapish chay punllakunapi shinallatak, ñukapaqqa hawallamari. Mantak Dioska chay punllakunapimi, kay urkukunata ñukaman kushanirka, chasna kashkamantaka, ña ñukaman kuwaylla. Kanllatak chay punllakunapi allimi uyarkangi. Chay llaqtakunapika, Anak shuti runapaq wawakunami kawsan, paykuna kawsakun pueblokunapish, muyundikta alli pirkayuq hatun pueblokunami. Shina kaqpipish, mandak Dios ñukawan kashkamantaka, chay runakunataka paynishka shinallatak, chay llaqtamanta ruhichishpa kachanatami krini nirkami. Josué 14:10 manta 12 kama.
kikinpaq ñawitaka Diospi churi. Mayman paktanakunapi, ama ima hatun harkakunapi, ama sitashka pambakunapi, ama ima llaki punllakunapi, ama kikinpaq ima ministishkakunapi, mana kashpaka ima shina punllakunapi kawsakushkapi. Kanpaq ñawitaka Diospi chinallataq imalla paktanakunapi chari. Uyay, Caleb runaka mana mañakunchu ima hawallat, ashtawanpish payka mañakunmi hatun runakuna kawsan llaqtatami payka mañakun. Paymi nin 45 watakunayuq kashpa ñuka krirkani. Chinallatik kunanka Dios arinishkapika krishpami katini nin. Imapina hatun runakuna, imapina hatun harkakuna, imapina shitashka pamba, imapina problemakuna. Ñukaka Diospimi krishpa katini pay arinishkapi ninmi. Chay espiritu tami ñukanchikpis charina kanchik. Achka ñukanchikmi manapish alli kallarishpami ña atichishkanchik, ña mana pudishunchu nishkanchik. Hechos capítulo 4 pi rikuytukunchik Pedro wan Juan wan imashina Diospak obrata rurakurkakuna. Suchu runata alliyachirkakuna. Gentikuna fiñarka mana rikusunirka, shinapish paykunaka Diospak shimita parlayta willayta kasarirka. Líderes religioso fiñarirkakuna, preso churarkakuna, y chaymantaka ña ama predikachun nishpa harkarkakuna, makarkakuna, ama predikachun nishpa. Paykuna cárcelmanta llushirkakuna, kayshuk yachakuqkunapamun chayarka Diosta mañarkakuna, chasnapish paykunaka mana wakashpa, quijarishpa, huchachishpa, ñukanchikta kashna llakichin, ñukanchikta kashna maltratan nishpa mana mañarkakunachu. Ashtawanpish paykunaka Diosta mañaychik nirkami, ñukanchikka ashtawan qhari sinchita Diospak shimita willankapaq. Chaytami mañarkakuna. Mana nikurkakunachu, paykunata llakichichun, Dios wañuchichi fiñaqkunatachi inimigukunata mana chayta mañarkakunachu. Ashtawanpish paykunapaq munimi karka ñawpaqman katina. Paykunapaq llaki paykunapa problemakunataka mana rimanchu. Ashtawanpish ninmi fuerzata kuchun, imata mana manchashpa qhari ñawpaqman rinkapaq. Ashtawan milagroskunata rikunkapaqmi mañarkakuna. Paykunapaq llakikuna paykunapaq problemakunamantaka mana rimanpischu. Ñukanchikpis sakinami kanchik manchashpa mañakunata. Ashtawanpish ñukanchikka mañanami kanchik fuerzata kuy, qhari imata mana manchashpa ñawpaqman rinkapaq. Llakikuna shamun, problemakuna shamun, chasnakakpipish kanpaq huymanta, kanpaq huypika ñawpaqman katishami nishpami mañana kanchik. Josué 14:14 nin, Hebrón llaqtaka chasnami, Ceneseokuna pura kaq Jefone runapaq churi Calebpaq tukurka. Caleb runaka Israelkunata mandak Diosta tukuy shunwan kasuq kashpami, chayta hapirka. Kunan punllakama chay llaqtaka paypaqllataqmi. Kunanpish kikin ñuka, mana sakirikpi, mana Dioson phiñarikpi, mana laduyaqpi, pay nishka shina, paypaq munaypi katiraqpi kawsaqpika, Dioska ñukanchikwanmi. Dioska ninmi, kaypimi kanwankani. Mana kanmanta laduyashkanichu, mana sakishkanichu ninmi Dioska kikinta ñukatapish. Chaymanta kikin ñuka katirana kanchik. Imashinami Caleb runa mana sakirirka, chasnallatik ñukanchikpish, Dios arinishkapi krishpa katishun. Kunanka rikushun, Josué capítulo 15:19 pi, Calebpaq ushushi imatami nin. Shina nikpimi payka, ñuka mi kantaka achkata mañasha nini. Ñuka neguejpambapika ashpakunata kuwashkanki. Kunanka pugyu yakuyuq ashpakunata kuwayari nirka. Shina nikpimi Calebka, hanaqmanpish uramanpish yakuyuq ashpakunata kurka. Kaypika rikunchikmi, paypaq wawakunamanmi ashpakunata rakikun. 85 watakunatami charirka Calebka. Shinapish payka Diostami katirarka. Manati sakirirkachu, manati laduyarkachu. Sinchi punllakuna shamurka, watakuna pasarka, chasnakaqpipish payka Diospi krishpa, Diospi confiashpami katirka. Manati atichirkachu, manati sakirirkachu. Achka ñukanchikmi utkashpa atichinchik. Achka ñukanchikmi ninchik ña mana pudinchikchu, ña mana kanchikchu. Problemakuna shamun, llakikuna shamun, y chaypi shitashpa rinchik. Ninchikmi ñukata llakichin, chaymanta shitashpa rini. Casadukuna matrimoniopi problemata charinchik, kashpashpa rinchik ñukanchik yaya mamakunapaqman. Qarikuna, yachankichikchu, achka wawakunami yaya illaqkuna wiñakunkuna. Yachankichikchu imamanta, ñukanchikka allimi kanchik kallarinkapaq. Chasnakaqpipish, ñukanchik warmi imata rimaqpi imata huchachikpika, chaypimi sakishpa rinchik. Mana responsable kanchik ñukanchik wawakunawan, kashpashpa rinchik. Qarikuna shinaka, mana ñukanchikka kashpashpa rinachu kanchik. Imashina punllakuna, imashina llakikunata apana tukushpapish, ñukanchik warmi imata mana ruraqpi, ñukanchik warmi ña yuyiqyaqpi, chasnakaqpipish kikinka mana rikurinkichu espejopi imashinatik kanki. Casadukuna, ñukanchikka ari nirkanchikmi, ashtawantikka Diospaq ñawpaq, wañuyllami chikanchikka nirkanchikmi. Problemakunataka tukuykunami charinchik. Yachankichikchu, ashtawan llakika kanmi, kallaripika ñukanchikka
y a Dios mantami karuyanchi, y a Dios tami sakinchi. Wasipi charinchi mi problema konata, ninchi, y a Dios mana kutichin, y a Dios mana musugyachin, mana, y a Dios ka kikintami musugyachina kan. Cantami Dios ka musugyachina shuktiyachina kan. Apocalipsis 2:26 pinin, millaita mishashpa, tukuringa kama ñuka rurachun nishkata kazuktaka llaqtakunata mandak kachunmi churasha. Kallari pachamanta, alli punllakunapi, llaki punllakunapi manati kachari, katiragmanka, y a Diosmi mandanata kushanin. Y a Diosmi ñukanchikta bendiciashanin. Y a Diosmi ñukanchiktaka ashtawan alli kawsaymun apashanin. Chasnakakpipish, kampish ñukapish, y a Diospimi charirana kanchi. Paymantami mana kacharirina kanchi, paypakshimi mantami mana kacharirina kanchi. Y a Diosmi allikunata kushanin tukurikama katihkunaman. Katirihkunaman mana sakirihkunaman. Manapshini alli kallarin saki kungarihkunamanka mana premiota kungachu. Allikunata kushaninmi llakikunapi problemakunapipish katirahkunaman. Mana chay rato iglesiata shitashpa rihkunaman. Mayhinchari kikinta llakichin. Ñuka llatikchari kikinta llakichitukuni. Pandari runa kashkamanta. Kikinka ningichari kaypi mana huyitianchu mejor kaymanta risha. Yaya Dioska payllapi shunguta churashpa katihkunamanmi allikunata kunga. Tukuchinkapajka kayta parlashanini. 1968 watapimi México llaqtapi shuk kashpashpa mishanakuq chay Olimpiadaspi kashka. Payka mana shuk premiuta hapirkachu. Payka mana misharkachu. Paypak ñawpakpi chayaqka 15 horaspi chayashka. Chaypak washaka chunga pichka minutuskunami ña pasashka karka. Pi mana rikurirkachu ña. Estadiomuntapish tukuy gentikunami ña shukshita kallarishka. Mana tukuykuna tukuchirkachu chay kashpashpa mishanakuyta. Chashnakaqpipish shukmi chayamurka. Payka chakikunamanta yawir shukshikuqmi shamurka. Tukuripimi tapushka shuk periodista inishka. Imamantatik mishanakushpa katingi ñama tukurirka nishka. Chaypimi payka nishka. Ñuka llaqtaka mana kacharkachu kashpanakuyta kallarichunlla. Kay kashpashpa mishanakuyta tukuchichunmi kacharka nishka. Yachankichikchu uyaqkuna, y a Dioska kikinta ñukata mana kayashkachu, y a Diospak ñampi kallarichunlla. Ñukanchikpish kashpashpa mishanakuypi shinami kanchi. Dioska mana kayashkachu kallarichunlla. Y a Dioska kayashkami tukuchichun chay mishanakuytaka. Y a Diosmi kayashka ñukanchik kawsayta paywan tukuchichun. Tukuchichun kasarashka kawsayta, familiapi. Imata kallarishkata tukuchishun. Y a Dioska kayashkami tukuchinaman. Mana chawpimanta laduyachun karuyachun. Dios bendeciachun. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapajka kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka. Tukuytami charinki. Pay illajka imata mana charinkichu.